slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Korps Brimob Polri ke-80 tahun 2025, Batalion B Pelopor Sat Brimob Polda Aceh menggelar kegiatan Anjangsana kepada Warakawuri dan santunan kepada anak yatim. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh pelaksana tugas Komandan Batalion B Pelopor Kompol Muzakir, SH, serta didampingi Wakil Komandan Batalion B Pelopor, para pejabat utama Batalion B Pelopor serta Ibu Bayangkari. Kegiatan Anjangsana ini merupakan wujud kepedulian dan penghormatan atas pengabdian yang diberikan kepada personel Brimob yang telah almarhum selama bertugas. Dengan penuh kehangatan dan rasa kekeluargaan, personel Batalion B Pelopor menyampaikan tali kasih serta doa kepada keluarga besar Brimob atau Warakawuri, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Semoga dengan adanya kegiatan Anjangsana ini dapat mempererat tali silaturahmi dan kekeluargaan antara personel Brimob yang masih aktif dan keluarga besar Brimob Polda Aceh. Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go.